nismo vedeli, ampak pač posebej je vagon za ženske, kar je v bistvu čisto normalno tukaj. Očita smo podali tam na sredino. Počutim se, da nas bo v en zapor dal zdaj. He's the longest dolphin in this family of dolphins. Okay. Hello, mi smo DAMJAN Family. Kaj čakaš? Avtobus za v Dubaj. To pa ni avtobus. Končno v Starbucks. In že čakam, predvsem jaz, svojo prvo kavo. Zdaj pa lahko začneš že. Men's size pa women's size. Ja. Breakfast is ready. Please come to Dubai. Kje na stropi pa s mami? 27. Drugače imamo pa res tak cute razgled. Pa sem rekla, da vam ga pokažem. Smo v Dubai Marini. Da imamo v bistvu blizu plažo. Milijon stolpac. Iz te stavbe dol imajo pa zipline. Štatajo pa tam pri nas, ne? Tamle. Tamle gor. Čakaj, kjer? Ta. Wow, in tlele je tale Marina Walk. Ljubi sem zato, ker v senci je v bistvu malo hladno, na soncu je toplo, stopinje so tam do 23. Mi te boš zdaj malo na sprehod, okej? Malo drugače, kot če greš v tisti vročini, ki je tudi v Dubaju toplo, ko tudi v Dubaju ni zima, ampak zdaj je. Ni pa toliko več, še vse je boljš iti malo naokrog pa zamejnati okolje. Ja, tako, da gre. Hočeš, nočeš nekaj. Kdaj si pa v Dubaju? Toplo je, tukaj je toplo, na sončku tam. Ja. Evo, mi smo pa v tejle stavbi. To je najboljši pogled, kadar sem videla. Kam pa danes, gospodična? To morje. Ja, par ulic pa sva tam. Oče pa ne more z nama, ker ima delo. Drugače nekaj meni je malo hladno. Misliš, da se boš res kopala? Se mi zdi. Večkrat bom še počakala. Kaj? Ker je mrzla voda, se znort. Kaj, en mesec boš počakala? Resno, mami. Ne. Ja, kdaj se bo pa segrela? Bi se, če bi bilo kaj več sonca. Zvečer je bolj topla, ja. Občutek je bolj topel. Zdaj, ko si tako plavala velika, ne? Ne. Pa lahko piškot. Nisi nič plavala. Pa pa ne bo nič danes. Bogu, samo večkrat zabavno. Našel si naju na tej polni plaži. Nisem mogel verjeti in v tistem, ker sem pomislil, da vaju ne bom najdel, sem pa jo zagledal. Zato smo se čisto takoj na začetku ustavili. Drugače je res tako ful dolga plaža in čisto polna. Takole. Jaz pa delam tunel za noge. Resno bi šla not? Ja. Kaj pa ti? Ja. Ne! A bi vsaj prodal? Bom šel, sam malo vide. Tudi moje tunele. Okej. Čuvam tunele. In mislim, da so sta zelo hitro obrnila. No? Oh my god, resno? Tukaj na hladen dan po letu je Jadrana. Ajo, oči, koliko je ura? Ura je, čakaj. Pol desetih. Koliko? Pol desetih. Stavke narobe. Pol desetih, tako. In mi smo, koliko časa že zunaj? Ja, 2 minuti. 2 minuti, ker gremo ob kakšni uri ven neki? Pozni.
Samo to sem hotela. Oče in nočem priznati, kdaj vozimo otroka. To sta se vidva zmenila. V pižami sva že bile drugače. Ne vem, kako to naredijo. Kaj? Res je topla? Bom probala, samo da pokažem, kjer je naš trade. Wow. Sam res dežuje. Čist premočena. These rainforests can have over 12 meters of rain every year. This rain is later evaporated and comes back down as rain in other areas of the world, providing water to us all. She's a Spaniard. Wow. Počutim se, da nas bojo en zapor dal zdaj. Ona nam rihta stvari, da te prave velikosti najde. Pa ne mrzkleno, ampak smo se dobro oblekali. Zdaj bi naju nebo, gremo zdaj. Why is it so cold in there? I'm asking the same question. Perfect. Yeah, it's been 1.5 years I'm asking the same question. Bullshit. Yeah, it's better. I'm from Italy. Oh, Nice to meet you. Ciao. Ciao. I thought- Now, your dolphin is gonna be a boy. He's 19 years old and his name is Lennox. Yes. He's the longest dolphin in this family of dolphins. Yeah, he's the longest. He's more than 2 meters. He's 2.26 meters. It's a big guy. A te še zebe? Meni kar nisem mogla dol, nisem ne mogla imeti. Čak še mami, lej. Ker videla sem ga pod mami in sem rekla, ok, zdaj grem. Čak še mami. Mami, priprav se! Ker naenkrat začutiš, a ne? Evo ga. Kaj, Miško? A že konc? Bi bila še, ne? No, vidiš. O, lepo še lusnike. Okay. Smo vsem kupili izredno drage slike za spomin. Jaz sem se skoraj lukala. Tukaj je bila mrzla voda, ne zato, ker sem pa kaj žala. Kako je bo ime našemu delfinu? Kaj že? Lennox. Ja, Lena. Še pa vsi skupaj. Jaz mislim, da je bila to ena super izkušnja za nas vse. Ja. Ful je bilo fajn. Kjer del je bil pa najboljši? Takrat, ko me je florinal. Sem prišla. A tebi tu toči? Luštan je bilo, priznam. Zelo, zelo luštan. Pa, dosti danes. Zaspana sem. Danes smo šli na
Ja. Zdaj smo v Afriškem. Videli smo gorilo. Kaj praviš na gorilo? Lep je ali lepa? To pa še nismo nikjer videli takole v poti. V naravnem okolju živali si. Ja, gled koliko jih je, tako. Na mestu peska so kakice. Bobki. A to se zašila. Tako drevo je kot tam, kaj smo bili, a veš? Kaj smo bili v tropskem. Samo da je to zunaj, pa da je za ptičke in je tako lepo okrog mreža.